say we free fee but so the V8 Range Rover Benz said the when you pay o Benz here we dey ni nyina no wetimi found car we na dey ba for hospital Edwaba say na emutie Matese se nipa bia owu a the last thing na ewu wo nani hu ye nani ene na so se de because you see nani no it me twa picture bi it is owu a wetimi the machine si nani no so na the last thing na wo hu ye ne apia eno kre so bu ha me no kase ya metwa wo picture atomani so so media so wo so ani so enti the moment e be ye mu mienu no ba ko beto sese ya no e be get oh ene ya doctor be kase na e be police be kase ye be nhwehwemu ahwe e bia ne ya pa me yem ne ye so na ye mie liti so na bi waso da bi omu free na ni na de na ye hwa de nti omu bebie omu pege ni kakra se omu machine bo omu de beto so se bia se wo na bia wo ye me sanse me na me ye wesa e be show wo ni so wow acha nipa ne ba ne body ne de be ne be hu se poison no obu o ha ye be hu se ne body e be show e bo so this is ye die ni so mo bi ni so say ye pai ne yem mo pai ne yem ye be pai do ha e be si asese wow na ye won kase bi wo e wo ya ha ene kata ye be yi no atoho ne ye yi wo ye no mani nyina agu ho nom ne ahwe matese moton e bi a emu ne hu nsuo ne body parts omo a adunsifo ne ba mo ho beto anasa mo moton ma wo mo e no kre me no aba je wo kan de no kre normally ne ya na ho na obi aba opefu nsuo obi a ye malam o ye sofo bo so oton aduane net omo ankasa timi ba ha me pa chance bi wakọ ba bi ye se kwaje fu nsuo bla ye fanye ade ma na bi wa aduane ye nto na bi a wa sorry no ni pamra nense eye no kre se aduane bebe di na bonche omo de fu nsuo na ye o ma ka ma se na me shede no bi be pake ka watch space ana o chia me no so he mo chima na me se mi no na wo na wo ye mo chance me pa cha me na me se pa chen ka bi na so o hia me wa no wa na me se pa cha ye di asema ana so okọ ba bi na malam na se le so beje efunu nsuo e de ba ti wasre mi amemo na me so na okoyi iska esifie ura ekito ni no obi etu che me se de mi pe bi amenka the Yankopon asese ode ene so ache ene so da foforo one day TV4 ye dey ebremo ene se da bi kan previous video ni mu yatete ensensem bebre afa mortuary ho ene mo mo ye de ekoso minu mienu obu okwa wonko hoda ye nya adwuma ni bi da ye nim sene no kre ne esibitie enti ene ya ba ye bra panyin ho a me kan di je fe no Mr. Doctor Dubai. I just why adwuma na chepa why mortuary adwuma no why ache yie a woninim no kre fa ho ne ni ma anya no kre no nti ne ba betwe nkomo ba cha abomodi ato be subscribe to YouTube channel no wo be comment na wa share no wa like ya maye so person bisa question bi wetin dey react to comment section ho no e be ready so amount that's Dr. Dubai mo akwa aba ya mini aba ya kasa patuma kasa nkosho kakra ya mini aba kasa Dr. Dubai me say de minimum no efa no udi ankasa ye den ya frame na wusu ansa Douglas na wusu ansa Douglas okay tuase atwama tuase oh career tuase hey okay wow na yatete anasa me so me de mani ehu wadwuma mi kwa na mabai say oye emu ho adwuma oye bade ho adwuma na me pese me hu so 50 years adwuma na wo mfie sen that's meda mahwefo ni matiefo nyina ase me start adwuma no na wo Jesus DHS o na no nsa na mi so akra na start adwuma no mi wie school no am so na makonta ba ko efe ni janko on so fi atwuma janko ba ya okay wọ́n na eye mortuary adwuma na say wakonta ene na eye mortuary adwuma no me pacha okay ada me ka che ni say me ni je adwuma no me pese me yebi ana si metima ye na me sen ya na si ani ya eye amemra sata na wo aferi community mortuary ho no aferi community mortuary ho no na ja wasire me say me na me ni di adwuma ho ene di adwuma ma me isi be hu adwuma no enti no wo de wani tutu a wo start adwuma na wo mfie be say oh na mo fu be fanse be 25 years and I start mortuary adwuma no na o first experience they say wo kwa ye no de be ni
mfa say me thought say e dey be ne push you say koye much at the age of 25 no e ko nyema bebre ho a betumi aye e dey nkwa na kan ho say opoda djuma bia e wo wiase wentumi akwesitua carpentry bibia wentumi entwas mekwa koye much dey ne push you oh that's me aba na obi di defu ya na ya mefe tina mani je efunu adwuma ho obi di defunu a na wani je ho yeah enti me ko hwa na mani age say ida say mani defunu na say meye mo kire adwuma nti saa dwena na wuso nyina na ewo wutirim me pa cha saa dwena mi so na ewo mi tirim so me pese meye mo kire adwuma na say mani defunu ache media na so bi o ha wo nyini a o pese meye police me pese meye doctor me pese meye carpenter me pese meye soldier wo de wuso ano no wani so ade hono ni se pese wo de defunu ana say wo ye mo kire adwuma me pa cha me ni aba enti usua ye ana say ye do start ye na oh na nsia bida na mi bida but the moment abedi kan wura na minya akudo ne ope ene de start adwuma no ase de na maye bi pen ba na mi bida se na me ba bia me tene nche de waye bia na mi sa nti one day no akasa de tusuma me se no suma se metima ye adwuma na ana me de start ye enti oye no be bisa senti ehu bia mo obi a hu bida wonye se adwuma ni bida na wo first time fa say do akowura mortuary room se ebeyi mu na wo ye man show say oh okay da be me ye man show e che say me fa ne say we ni party say me ni we say ka e me ma me component da ho na me ne ma me na ye da dem na ka wu a enka me mo nhye me fa ne say me hu nipa wow na wo start ye adwuma no sen eno abra bosibitie sen na omo a odo wo mo na that time I want start mortuary adwuma no sisi a sen no mu treat ufa oh first na me start mortuary adwuma no na mo na wo fo bebrebe ba me start mortuary adwuma no ama my friends no be ye kitu abi actually say hu say na small boy na say obey mortuary adwuma say me ba ko no be dey dwane ba me ko mu no o mu say no na ye madwuma na say na ye mani so de hu say me pese me ye niti ma me say benya na fo bebre o ma say yaso no ye nse hwe o me say benya na fo bebre e bro de na o mu ho dada no so enti utimi ne that time for na say one start ye no na ukokwa na obi didi a utimi do nsa tum o ma pam onya ka wo ye adwuma be minya adwuma ko obi pene ma wo na wo start much adwuma foforo no wo ma pam net sen because ye be ma wadi diem net sen ya de ne kre na me start much adwuma no na me pema pa ba me start much adwuma no e ma peri nya ne tekwe ma ne kwaka oba ba akopɛ obi adwane ma ne ka oba ba akopɛ wow ba na wonye much adwuma ne de na me kura girls bebrebe me kura be 10 kura girls 10 aba me nya much adwuma em kura girls 10 ba me best start here no omu nyina kwa ma ne ka oba ba akopɛ wow bacha oba nti oba no de wote wa sese be ma me do ni emfa woni adwuma obeye me ne na etena wote ma se ama me net 9 be 6 years cra later no catch me say woni me jare wow enti wo start adwuma yi wo start say wo ye no like and what yi eni me bia nto wo da ye mu ansesa because afeya what na say over 20 years wonye funu ho adwuma da wonye body bia nko mortuary da na sa brain mu a wo start mortuary adwuma no wo da ye mu ansesa kakra wan so da ye bia beka oh bia adwuma ya me start ye na bia mama me da ye asesa e bia nto ana ebi to na wo hye wo so say fa ho no da ye a wo beso adwuma no wo be ye me so da bia amfa asa no ma no ho da ana minya ehu bia so fa asa no ma no ho da me start adwuma no me na me obi a mani so hye me fa hwe me suro hwe kisa opene na minya ye e de hye mi mu se boni opapa mu ba kichi se sa adwuma we na me nchanu a me fa ho ne de beba ana se de ebesi adwuma ni me ye ba me start minya bia o adwuma ni okay
Empanyifo ka asem bi say nya de bofo konwre mu okohu bia no be ka ne fie. But ye no ene one day TV ene ye tiefo ni ahwefo ya sum ene ani ase ye de. Ye pese ene no ye bisa won nsem bi ma wo yi nsem bi toto ho ma ye. What you say? E free say wo start wo so wakonta ene do wura mortuary adwuma ni mu. No start do wura mu no. Oso wo nsa. Odu ko jadu sini bi. Odu ko osofo bi ho. Odu ko malam bi ho say ye be ye adwuma we nti me pe bambo ama me makuntai. Oye wubi na wani anje ho. Ana se wa anya wubi wa na akopepa ekira kwan. No ka de ba akope. Se ono na kodima me dia me de mintimi nchire. Ba me pese ne dia me nko ba bia se me koje. Bibi tumi bi ana se be duro bi se me de be ye mortuary adwuma no. Mia nkasa ene my experience ne ma adwini kwa ne makukuduro na me se me de be ye adwuma nkenye aduro ana mortuary adwuma aduro bi ani se woji hudi se adwuma no obetima ya na se ka mesi kon kon ba kwekwaje aduro aroba fo o ba kwekwaje aduro doctors ko ba kwekwaje aduro so bi ani na adwuma ba ye ntia se ye mochema fo no ko ade ye ko ye adwuma mo se yakwaje aduro bi ani ba bia aduro na ani nyankopon juba se o tre se adwuma ya wo ye umfa baby unkwaje bambo bia wo de wani kan na ye mortuary because e ya tsema ya tsese sebi omuko mo de funu kwa pe bambo na mo a mo tena mu no ho bitimi da mu 5 months 6 months mo tena ho aye ho adwuma 6 months na mo nko pe bambo e dia me nko ba bia se me ko pe bambo me mani so ahye mi sa ahon bambo me kwaje kura e bia de e be ye enye papa timi me sa fa kwaje me ka mani so na e hye no ho ya se me di mani kan e ye adwuma no. Okay. Now after unye bambo wonye so de woni kan na ye adwuma. Do you take any spiritual bath? Say wo de bia anoint your obi gu nsuom bia na watch bia we Saturday si wo say e bia Friday na ye mu bebre. E na Saturday bi tutumi be fa mu ni free ha ho ache ye den etimi ko. Enti bia Saturday anwumre bia no me wo anoint your we amegidie wo mu say ye frɛ bibi sasa ebi ebedi mechi ntimi de gu nso mu dware a ebi Saturday bia menya ni de bia na mo man Saturday bia nto wo spiritual bath bia wo take ana asa wo de eno ana se wo de wo ayi otawa ko wo sapo akwa adware no wo dware wo take spiritual bath bia dabi me yakopon am so me ntimi take we me dware shower me ntimi kofa hwi egum se me de bo me ho ban ana Friday na mo ka so yo me efiada te bia Friday na me de ato 6 to 12 me dey fasting say bia do obi o me ho adwenbone ana say bia obi peso okutia me a na kopon be gina machi ama obi antimi nya me hwe na so wo bom paye e fa se obi peso na mo adwuma we su kutia wa ana say adwuma we dey e wo say bibiboni bi antimi mfiri mu ma oh me dey ya me dey bom paye say obi wo me ho adwenbone bi a enye adwuma no pese nko a e kompa na me gya na me tife be na obi so wo me ho adwenbone say bia obi anya me ho adwenbone say bia bibi so enhanteme say obi so me sia me kasesi ana say ti enta me dey to Friday bia no e dey je yakopon enwosra egumi so yo one day TV I said the bidi kan no previous we ni mo no ene ye ba say ye ni obi a odeda amu anasa ohwe amu so mortuary ene e ba betwetwe nkomo omode so be subscribe to YouTube channel no be comment no be share no like se wo questions bi anasa wa adwinkyire bi a wo de to comment section ho a ye be ready na ya ma wo me pa tro share na hia ye pa mo sha unua bi a wo idea bi about mortuary adwuma no ho anasa wate ase bi a enye nokore no wo de kire no so be hwe obenya no ho ntiase afa adwuma no ho wo sati adwuma no me say about menua be ma wo sati adwuma no wanya me fa ne say fa ne say wo hu anadwo bi wo sore say oh we bi a Johnson de me ana say what kwekure na wa pie aba obeba na eye bi asaman wo hu saman da me hu saman da menua ba any strange thing bia wo mortuary hada me hu bi kura da fi say Mr. Tiajuman me hu bi da obian so ma me so da wow na ye by main questions and so na ya tete say obi owa ofrim ne de ne ba
what let to me be in any. Oh, me dear, he said, me start man. It been sense you or Mark and Muda. And for be me to her, and many mean any that. Wow. You see, Obi or cry what the whole. What next will be a 30 minutes and I'm not a fridge. Obi or cry now what that one now with me, Jan and 9 with me, John so. Oh, the old can you crab better near Hona, Ubuha, or Yari, and I will be wood, it be was or co-private a good home, or mobile pampers near that. Yes, if you are opening about much Sharon as San or Mano, ABC, what Eddie can see with you, and San or Moody number to Omo the Neba and Sana, yes, ye, the home are getting in a good. That's been. Oh, I see. Nah. Access MBIT for my baby visa questions. Ebi must say, Fesabi or Barbie cry free. De be a one ran now, man, 1 year time. It be a calm question, look at one shot to vote me a woman pry. Now, the bar. A son send a who fair, and nay, the curricular nation, which me craft or many are by Yanoke. And I shall say, would you with some question we say not. Many a gentleman for essay. May more guess, pa. You are against the breed. It's a bad day, so be a woman. Menen air quacoda. The sour yamenity. But what was it? Upon say a man who comes out or bar menenity, Marian Casa menenity. He said, me person will be a baby. I submit to me, a queer baby. And I said, I will give you a couple of meeting a queer baby. No, be with you. We need. Or do be another when you feelings be a make us a man aircraft. So, what is a throat? Because you say, Bicrana, a ye, sir, true, a dear model motusui, a jamu, pejana, and a word in a hole. Now, I know they won't have a wild peja dynasty, no wild general fire. And this are, no cancer, semi producer, 7% in the harvest says compare. Make my football outside or beba. Oh, much you have. Yeah, and I say, I can wish me feel or beba. Okay. Send the panel and I'm saying, will be away. Oh, they didn't see that. Okay. Now, a beer monster sono, a quadus parts, Jim. Now, Moton, oh, have one day because my sister Moton, a beer, a money wounds you, the body parts, a more a deuce if one a bum of a top, and as a moton my woman, and no crack. Meanwhile, the work idea and the crabets and yet, me silence any Yamuha. No Mariana or Hana Ubiaba or Pefunsu to go a malam or a soft for both or tongue at Diane. That's a more cassette me baha. Me part I say, what baby. Yes, so quite different so blah. You find it at the man, maybe what Diane. Yento. Wow, maybe I was sorry no, in the Pamra. Nancy, I am no crash, I didn't be ready now, born some dear Funsu nay. No Marino, a bit. Sir, no man was it, what baby na ya chair. It's none panel wash that baha or bar crowd or ba. Bear no ba, semi perfume you. The patron by a hard dear. The beans you had over I bet you say Binia, who could be a cookie sim. Matilda can I say, when they go behind you, yes, I know many you are. Okay. Ain't no malam for ne bassa, and I have no more amount to be on what to say, may be a 50 million. Mammy be a nipano. Ni nasinwi anasa na moto omunwi anasa 23 nwi mame anasa ni hunimu nwi tubi mame ebi de basa na ebu a dabe na obi dia basa sika na attempt na nemo mugina ho sai me man sai na da me nyina ma yesa dewi na de o ma ka ma asemi that was 2008 na mo Eastern region. Okay, new abrim mama yeah no na me shede no bi be packet car watch space. I know what chairman or so, how much man I'm seeing. I know it's I want to wear my chance in Pachan. I'm see Pachan Kabigan, so we have me one or one. I'm seeing Pachan Diasema. I know so or call baby. Namala, I'm going to say this will be a fluensu at the banner de Sauniano area. She was telling me a memoir. I'm so Sano man, a binia. It's me, a bima. So I'm out to go with a biaka. But the Baman so a binia. No, or can't be media grow. No, coy ska. A sifura a kitchen, no, will be to tell me, say, the Mipia Menka. Obey Yam and I'm going to a binio, Simishana, uncle. But maybe by Nenya Sabia tongue,
ɛyɛ manhole yɛ dwale oma ne nsuo no akogu manhole ni tu ko bie so ano wasa yɛ kwade yɛntimi nsa kwade wuntimi nsa ya sili su nyina wonya kwan abefa kwade obesa ana wuntimi kwasa obi hu so se de komo bi se onfa nkoye ade ebi kopa na odi begu adwuma no uso a woni nti eba na mka che ne se ebi ni ho okoye be 1 week wasan obi san ba na mka che se wa nya ma report na ma ablem police station for no efiro wa ma ho bi na me di fa me de ba Kumasi. Wow, na say omo ba pa. Ka cha omo ba. Na oba Kumasi anso na omo ba. Oh, ene so ma me ba ko bi ne ba ha sa. On so ka che me say ni kunu bi ewu na ni kunu pese oba fa no ko ba bi ne se ba bi omo de mu no be share no. Omala o meje ensuo kakra ma no kra vote enke 20 bi, 20 bi. Ono so o ma me 1000 Ghana. Am so ebi ni ho. Na ono adi ni kunu no pani kunu hu nsuo no nim ni kunu din de se o ma sie de dada na wase ba bi okoye no ba bi o mo de amu ni be share no okay onko ho na am so ha ne de eni ho ana me kra no ma pon bi ni do tie se me say off me kwa no enti minya bi ma me ne tena ma ne bobe ana oba be 7 tena ma ne bobe 10 ese bi anka obeda de am ana se bi bisa so ye ya me se ha ye bi ni ya ana wasada ne ni koye tie firi ho no obia e ma bi na se mo ye emu no ho adwuma saa na se apart from say mo de share fridge mo no mo bibi fofora se de emu ni ba mo ye se apart from say mo de emu ni obi de like nipa na gu na ya frem so nipa na frem nti mo mefa nipa na me share fridge mo me ba matena te sem mo wo kwane bi a kakraka bi a mo de show mo sere ho me ne ba me ba so enye panie enye panie oba ye do aba no ye do beto sam tan kakra ye do aba no ye do beto sam tan kakra bi a be 1 hour bi a be 2 hours ebu ha na okukuma okay ebu oso a wo hu bibi ayemhihye nti na obeka so nti ya hwesa no manye ne ese be wa ntimi ampushi ni ho a na ya be pai osile no okay ya di blade surgical be ya pai osile no ahwa na ye de aduro no fe no formalin ahwa na ye de be fa na aba ohidie ni se wonsai onya hwese asante for de omudo funu pa ebitimi kwa de shem 2 years na 10 years ka no funu bi o eastern region wa shemu be 4 years 5 years I go 5 years edientia almost on person omunya time ne mreka ka CC friends na omu asie omu maame okay hanti e ba sa na adu na be me body no I kama obi ahu say any person dey wan so hwe no ya yefe e sama o ye kese okay ta for malino sama o ye kese enti enye pane bi an e de wura ebi a eho na ebiem apart from that no so be aba no wa film na for the say poison na see na mutumi so ni pay ya poison mo machine bi a mudi ni shem ana say nipa ne ba ne body ne de be ne be hu say poison no obu o ha ye be hu say ne body e be show e bo so a this ye bie ni so mo bie ni so say ye pai ne yem mo pai ne yem ye be pai fi wa ha e be si asese wow na ye won kase bi wo e wo ya ha e ne kapa ye be yi no ato ho ni ye yi wo ye no mane nyina agu ho no ni ahwe se poison se bia wa wu e na se bi sa no ye be yi ni nyina agu na ya hwe ade kura ikun na ye poison se na mu say poison poison se ye empower ye ma wa no no ebe fu ahuro fita woda wo be 2 hours ana se test compa ahuro no be basa ana se ye power ye so a ba bia ye didi gu no e ho no be light e mu be ha ba se ye poison a e mu odu ti seta wo ni adbet se ye poison a ho no be hani mo bobo entokotokuro na akwete se ahuro bi etata ye ba bia ye didi gu no wow na wo kan bibi say mutimi pai nipa na sere ho e de aduro hye ho anasa mo de nsuo si ne so
Emma body no it me shedi bit me di 4 years so kana o meyi ne 5 years mistakenly yet to say if you body tie na wo moche obeka bi aboa so be yi ni pa obae no ohunu mu no obeka bi aboa if you bi anyina wo moche if you say you start adwuma 9 years ni obi ama enka se ni fun laba obi ama ka se ni funu ayira da ebe do mekanisi be ye ba ye hu ye funu ebi ana ufunu hye akire ye we say de ye hwehwe e de ba ebi number ebe ye ma number se fa bla wa fa ma wa ja number no ofi we ube yi wa mu e we say ye gidin no ye ko ye buku ne ko fa ni hwe number ebi number no o wa akire nti be ka se twen kakra ye ko hwe ayede aba ena se ye delay kakra mu se ye funu ayira wana wo mu hu funu no enti sa e funu ntimi nyira wo mo kire da okay. And now, apart from say, funu nyina motion, a fruit me didn't sound much because the boat me in funo was a mini partner. No matter how they are written because I remember say one a crobia minimuso. So I do a busy wo. Oma kwa yim a mono, aba bedid that. Omo did that moon no moon said there be way nipa. And almost half time moon of my channel and the call much ho. A taxi. A boa a taxi was intense. The attention say. Na ebu oha eya na face ebu aya na esese na ebu so do de emu ne beba no edu time say ye beyi na woni akire emabi okay ebe woni se we kokwa na se we tuntum na obo oba so a we ketwa oba ye de do ne besu ye besiesie oba kakraka okay ebe do onim nipa na de ne ba no wono no emabi na o soma no wa oba osu woni body no oba say body no ka wasesen enye wono a this ebe omo fled dey woni nipa no obe eye wono a ye de so na ye de wa kakraka aha sa na ya na etie okay na say body nyira wa ha and na ensan so edins ensan so indins san but sometimes it is omo de kone bi enye ono omo timi de ba ma mo sa de shem na mo yi omo de ye de e de ma wo mo wow na ya sa tete ne say mo hwe do anadwo a midnight mono mota tete voice bi asa obi kasa so be pie na enye obi na e kasa motete ani asa obu ho a wagu na wona ne ba na te kwa no wotem kwa bna bra me nsuma wei motete ne bo so onu te be ma obi bopunu be kwakọ bie na obi eni ho nya ba enti sa ebi amekasi yesi de wani so ne de koda yemi ebi ana metue me tonyon na se bia me hyedem ana omo radio so na ebonyum enti sa nwum na ewodem na metie no me de bekodem te bia sa nwum no ebebo ewodem obi obeka se bia obi na aba mo kire ha na se bia obi na da aba ha o tonyon betne bia wo radio bi na esi wonche na wodana na utie nwum no ero na wodi akonam a e de utie nje se bia obi bo ha obenhu ha na se bia obebo punu enti sada mka mo small boy go 4 years obetima tena mo ya wono mo kire mfa say ya nyim no mo kire e hwa na ye wo no so obetima tena hwa mana bo bia be 12 to 1 onshuro he wonya he ye no kompoti mitena mo kire ho no wow enti hwe ni wo ehu bia no se bia obebebe punu ma na se bia obi be bi ever since say we ye adwuma we no eda bia ba wa ye obi a wonimu no obi a wo ben no wa free mo ye na ba wani mu da efi se me start adwuma no e bia sida na feeling no se na feel ye eye me ya me we hoy pa se enti se na me so me ko ne sa na se obi a menimu no pa wawu opon se me adwuma we nyina na obi a menimu no wawu ebetu menimu no eye me ya awose kra gu me ore hoy ene ada me we hoy e fo me we hu bi mbetu me se ada ore ho pa ye da ye de obi a wo ben wo e ba wanim se ye no hu adwuma na wo kai se ne oni ni tie otumoto na me suma tumoto ne ye fa ohumi ana ofe mo fi ko ti kompo ba fie e be tia me ye no aduane to nse didi otimi kompo tu moto fi ni fie e be didi matem ekọ o mo kire ho o mo kire no okọ o me nya ngui o me wo pa de wo be wagia me wo kwasempa ni bi se ne adi agwani asra na yekọ na obi afa no bed one day no mo de ne ba ye me real boy papa wo ho ne ye frɛ wo se wa firim accident
now we gas weather to be in the car ba say when you so call on try aba eno maybe what to take crown with the buy me re hoy pam say tinipa about 3 days in oba ha and we be there going na work with and so went man na ho adwuma oh I am adwuma ya say me ye ntaja pepani for say su kopa ye ja hin oh yeah me ye but still na o ya ne areho no egusu o me mu oh kafa that dey compliment me kura any this ah who need oh me did bet anye bebe wow na ye free bibi condemn so what can accident asema kofa ya asema kwa ba say obi yo ho a accident miti esi na ne ti ate na ne nsa ate ni mu ache mienu ne sa ne ma no esi a eya na den like e ba mo ye ne den na mo de ahye fridge mu obi won so say ni mu ntei mo ye ne den wa say umonte ya say a place for na do beba ebi o mo say yehu family no enti mo mfa ni sie den e maye ene emfa aduro nkan ye wo kwan ye be fa so a ye be tritu sa akopim da ye de be hu wabusuafo ana say umu atete so ana say hu ba bi atwa ye na place for no beka na wabusuafo na ba na ye siesie ba bi a atechima ni nyina ye de ato ba bi e we say ye de woto papa ti ni mu chi a mu pama na asa mo ye de ni mu ti a ye pam okay my yanko bakakra baby wuka say mutimi pa nipa ni mu yi ni mu ade ye no hwede yaku no mu wi a ye ya ye wa bontene wa sesem so nipa no ba mu yi ni mu ade ni nyina tugu na mu de sawdust ana pipes ana kwot na fere na mapam e ba cho da bi entisa si yi oyema de ni bi na se ye hwede yaku hu ya ye sa se sani nyina sa de gu inside na ya pam ni nyina ye timi nkoyi enoma no nkogu baabi boiler so na se baabi sa ti sa de ya no mu kana enye no kre omu boa ese mo hye no ye nhehwe ye de nyina gu oyem ni asa pam okay asai kura ye de begum ye wa wo dia ye timi kotungu boiler so ye timi hye no enye hwenti a sa no ma no enye no kre ti ya na ya tie fo ne ya hwe fo ya no mo ti sa no ma na wo ma kuma emra fo mo sa no ma no okay na obi aba ya bonitu obi aba wo atofuwo ye wo ebi a onye timi do bi ba ma hu sa ni paye de obi na ku no ana se mo betimi ehu ni pakore ku no mutimi nhwede mu ni pakore ku no ana onye mu ni paninti ehu hia mo oh fa so bu o ha pese ohu a etimi e ka chense bi oni person se kwa ye bo ni tu ana se bi a obi ye ni bibi se but ebu aso onpe fun human so nti wo musa hu a yeso yenka ho he de enkyere na yakaya no to say ye adwuma na de ntasa ba ye ni family no entem enti do munti obi efri mu a munni mu abia sa ni person me to wu ye de e obi na ku no metimi aboa me ya chi ni pakro no ye ntimi improve say efunu we de bibi se na de aye no anase bibi se so unless a place for na de aba no ma janse ni ammo aye na ye de ye nhwehwemu ni ehu sisi so ma fa sa ma de ye ntimi fa ye press ye koye sa ade no okay enti no but o chese mo hwe adwuma no ehu bi anim akwese wa woto de na wa wasi ufi a woto wa wasi ufi na to a ehu bi no ehu bi anim ehu bi ne aha na yete ye didi ye ne ye yele nom ne ye mamo aya na yete 24/7 mate se nipa bia owu a the last na ewu wode ni hu ye nani ene na so se de because you see nani no it me twa picture bi it is owu a mutimi di machine si nani no so na the last na wo hu ye ne ape enokre so bu ha me no kase ya metwa wo picture atomani so so media so wo so ani so enti the moment ebe ye mu mienu no ba ko beto sesia no e be get oh eni a doctor be kase na ebe police be kase ye be nhwehwemu ahwe ebe na ya pa meyem ne ye hu so ne ye mieni ti so na bi waso da bi o mu fi na ni na de na ye hwa ade enti o mu bebie o mepaje ni kakrese o mu machine bo o mu de beto so se bia se wo na bia wo ye me sanse me na me ye wesa e be show wo ni so wow pacha nti o ye obi a wa ye dwuma mortuary no question we doctor question but the wo ye no what to say doctor
se obi wu a ade a eye last ewu wo no ho ye den ne katrema ade na ne katrema se yase katrema mpro mpanifo ne bu saaba yase katrema mpro ti de bibia be ko ba ne katrema ne de ebe che kakran sana ase kra. Okay, into obi etimi abeda me be so questions obi timi bie nani o ka che me say obu menda obi ebi nsi wani mu da na what if say automatically ni na nkasa na ebie ne wawu ni na ebie ne wawu a oba ye bekata ama cha pacha oba ye bekata ama. Wow, into obi tirimu pai so so ade na mutimi ye fa ho eno so ye pam bodi ne ma hihye no pam ana ase ye hwede ye itire na esi apapa ya fa no ana ye be fa so e dia ye bo a ehun na apai keke ye be pam e bo so a atete like abubu kura no ye be hihye. Okay, ye be nya daje ama itire no na ya hihye ye say ye adwuma ya fa to ho say ye be ye no ye be hihye ama abusuafo no abe form what me renam obia ni so ye made obia ni me de me sitie ni me nam ni maduane enama dry mani nye ho me obia ni me bia ni se me ye made de ye made 24/7 ana me nya se bia karo ni ari me blebo aherawa no de ni aboanso ni ade no okay na ma me repa nti ye friend say wo pai nipa de ye according to the minimum no ye see nipa ye made ni abo ye made ese ye pe ya ye pempo ese ena the same say the one nipa ye bia no e bi wo abo ayem nti wa pai nipa de hu se de nipa de nti abo no koje ye made na wo wi a enya wo se we de nipa de ya aso se adwuma ma fa to me wo nti ni se enipa nam sei netie ana aboa nam so sei ne de enetie nti me mewe me se mewe aboa nam enyi nipa nam na mewe. Okay, your last question is apart from nipa no ya poison na ye made na mudi hu no ye baabi wo ne yam bie ma mu hu se we de ebi a emu aye tuntum we de aye se ye poison ebema ne blood no ebe ye tum ne blood ankasa ai moja ne ebe ye tuntum no we se bia ya poison no na kuma no so sa na kuma no ebe ye tuntum na you know where do correct ne brebo no eno so be tuntum na ahuhuru. Okay, na ahuhuru it ube hu se sei na asi ya poison no. Okay, efunu obi enkofo abayi mu amantoko esi ho da acho say me ba abayi da bi yenyi ne na bushia menu da ba yemu wo ne de asi yenye mu no ye beji asi do ebi asi ba enya ha na mo be bia na me won eastern region no asi ma me no besate wo krubia ne ben be bia na mo chen wo no na obon san ye bibia na ne ma no ba ko Jehovah Witness na ba ko so ye asole form penifo nzi ana Jehovah Witness for ne say omu be fo mu maame akosie ana ada nso omu so empene omu maame asete wa ha obon san otua to ne ade ade nso omu so de empene emo so mfa maame no enkosie sa no nye akora to omu so de adaka akora ba so mu be fa na be ye tobe ntokwa o ma sika ntwe nyina epiem o na the free appraise phone mu ebe fa wo mu ko no mu ja adaka no ebesi ne adaka ne kopogo sisi wonu sisi a bebe omu mienu nyina ba ko ne de adaka ba sen ko be fa ma me na kosi ne ba ko se wo mpene omu mo de adaka ne ba egusi si sisi a. Okay, na sisi a no wo ka adaka asem akofa ayaba obi wo ho a na amu no o se me di kofi a me pese me de be kofi ne afi ne ko de da na ye bibia wo nti se nipa no wo ba se fie o se age adwade ne niema sa na ha so mo ye no o pese mo de da ne ha mana sa wo ka se ye ne da no ha ma wa ye betima ya ma sa de wo ka se adwade ne ade no ye timegine wa ha ne de aye ne ho ade ne de ma wo ba na wa be fa che no mo charge ye charge akwese bia wa fo bu ofie se wanya adwuma ne ma wo betoto sa no ma ne bia sam na spray that one can fani ade no wodi ne nyina ebeba
na ye de asiesie ne ho wi anu abefa wa de kente de ene na taade nyam na to adaka mpreko ama o mu na so mu de ko nti ha se no mu dware na de adaka ba mu dware ni wi no na taade ne ba na mo de ahye no na mo de na to adaka ni mu kama ma no okay na obekọ kodo na fi so mo amutimi dware ne ha na obefa no ko sese de ne modern one nti ye mfa funu kofi nko dware so bu ho a onu kwa wosuro ubu a wosuro ti ha no oba ye bedware o ya siesie kama ye do ato bagim ti abusapan ne ba ya ne ye sipacha udi hie ni wasinya ne de ama na de wa de kofi na da koma de obedede fon na e bedress no okay ti udun kofi a wonse nko dware ni kura bi ti se obi ba ene e Wednesday obi ba besie ni nipa sati da mu yi to oda ben o ma betu aka no Wednesday na Thursday anumre because of blog meeting na yeyi na to say bia ade betin Friday no to na anumre no na blog ni nyina anane na mo dware no no ba be fan na ye wie yi wo futuo kakra wo de be ma ebrantie fancy wo de be ma yen a ye show futuo kakra betime tu ye fo afa abrabo ho madam ase abrabo no enye yize ti de si wanu su bia pese wo ye bia no mo animle na ye obi ane ne de me ka se pese mi nya me ye mo chita djuma yi bi de si mani so ampa me ye mi guso a me ye mo ba keto bi wo won se onyina obaye mo chita djuma ko school kura obaye de me ye mo chita djuma won se di funu ba pe no a se gloves ti akora bi se me ka se onko e mesi ana se be wonko twika ma wo se ho na ope se me force no bi push no to e ho no wo se ho no e be boa no so bia na de ope ade ntina me ba se obaye mo chira me se me ma na nye doctor ni ba la se ne ba na ka se obaye doctor obaye ka se debi onka obaye ka se onko na ta me ba se obaye mo chira me se debi wo nyae e se me ma na ye nti se de si wani se obaye se wo ye no the catch you to say o mani so na o mani mele no munya na be si o muye na da se o se de si wani so a opesa wo ye no ma wani bre na ye na be si wo yie sani ye di kan ye no djumadi e ba esi ebedi ye na ye bre be twetwe nkomo no o catch them me say o bibi ka ko pesa o di kire ahwefo am ye hu ni say enipa sani etie bia no nya ba ye wo one room adi wo hyem ye wo kai de kokofa wo eni to de mba ha minwa be ma mi be ya ma begina ha na ha de na ebe ye we de ma kai minia asante be ma adodo na afero akwasi pole asin bia ya hoka akwasi pole be obi amede ncha kekese koma o se wo ska dan makra minia kofi usun sem na obefa akwa asase ase ka we obi wa hospital mu ha eno na ye de ekofa no se wo frifie ba so di V8 Range Rover Benz said ye wonya wupe o bensie odi ani nyina no yetimi fa ontu ka we ne de ba for hospital e de waba se na emutie wow ye de enipa no tumu wi a na makata no so na ya sa akata no so na eja ye de waba na se emfa ho ne ekwan ba kone fa so ba hospital ho so di plane ne ba ye so di V8 so di day so di J-Wagon so o di car sekese agidin na so person che me say car ye si hei truck yi o hia ni dem skani so dem obia kraketo kra dem obia na so wunya free mu a emfa ho ne pempen so a me kra me free upon say me wa me kai me wu a ye fa me ntu me kai mu kai ya na de betu wow kai ya na de betu di me free hospital aba Mortuary ti kai we de ya fani ni agoro ehu nya pa na say Mortuary V8 me fa cha wow minya be me ama Mystries ba sam no areho like obi ti wi ase a wo se enya wo size ne me enya wo ti pen ne me ba bi a madru no enya ho na wo but ya na ere fi se baby ba bedru a wo ka wo nsagu ubu a emfa ho ne ka wo emfa ho ne o mpase ne wo crazy ne ke na wo da so emfa ho ne wo ko hospital no wo protocol because o ya tiase ni wo ko pack V8 undi la ebe hwe but ebra obeka won nsagu ubu no ye mfa ho no V8 a wodo baye ye tamo a ye do to sa ka ya mu V8 ni mfe nra Mortuary ho ma anasa wo 5 bedroom 10 bedroom 20 bedroom ma waye no ye ntam cha edan no mesi Mortuary
plug machines mu fa wontum baby ohia ni da no ehwa na obeda baby akonfo ba ye bu no eku ne ba ye no ehwa wo ye sofuo wo ye malamo wo ye die yo malam kwa da mo ye lucky mo ye mfamo Mortuary sani wo tie wo ye evangelist wo ye prophet wo ye den wo ye bodem ni baby bodem ni beda no bodem ni ewu na bushafo na be Mortuary wono beda baby ba akono nti wo ha mo me mra ho ase na ye ndo ye nnua se ye hu na ye nso nyankopon no ma ye nkwa tenten mpacha wo bibika afutu kakra de ma ya dofa onfa mai okay eni ajami nwanom eni mahwefo ga stress unu abi funwa na de achedo bo ase o minia we wodi di makame fa ntene da me ne betwe enfa he ma onu ado ne ye bo he mo tira onu na da we nti ba sa fa sa konya se e de achia mi amedofo ma de nyina oba papole na o abrem Eastern region masa fa so akwana sa de achia masa fa so sa de sakana sa achia mimi ono so atwema agogo madafo baako o twere wasi wo empesetia secondary school ye fe no agya bintu ye husia de ai na be Mortuary woman ai misrewa wacho me damase enen so ye damase se monya twen honhom ahya ye na mo subscribe na mo comment na ma like ma share ene Dubai Mortuary man ai fe na wusu na hwehwe nkomu yi eda na se eda mo so mase da foforo ibehia